Вітаем вас, сябры! Зноў неделя, а значыць у эфіры Беларусь-3 нацыянальны хіт-парад 100 песень для Беларусі. Увесь тыдзень вы галасавалі на нашым сайце 3беларусь.бай, каб сёння сустрэцца тут і разам падвесці вынікі. І мы адразу папярэджваем. Сёння атрымалася нешта неверагоднае. Мы з Кірылам нават не ведаем, як жа вы гэта так галасавалі. Тое, што мы ў шоку, гэта яшчэ мякка сказана. Але пра ўсё па парадку. Хто з музыкантаў сёння ў лідарах, а хто ў аўтсайдерах? Рыхтуйцеся. Мы, Ольга Зацюк і Кірыл Ермакоў, пачынаем падлічваць вашы галасы. І вось такія навіны лепш паведамляць удваіх. Сапраўды, камусьці з вас зараз можа спатрэбіцца добра, калі валяр'янка, а не нешта больш моцнае. Ён столькі тыдняў быў лепшым з лепшых, што здавалася вышэй ужо няма куды, толькі ў космас. І вы, напэўна, вырашылі сустрэць яго там, у космосе, і ўсе разам туды эмігравалі. А як яшчэ можна патлумачыць тое, што вы амаль не галасавалі за свайго куміра? Дык вось рыхтуйцеся, ён вылятае. Можа, пакуль і не ў космас, але з хіт-параду адназначна. І мы у апошні раз слухаем Сергея Славянскага. Зима з летом встречается, зима з летом встречается, лето у зимы пытается. Як ты, зимка, зимовала, як ты, зимка, зимовала, ті людей не баловала. Зима лету и отказала, зима лету и отказала, что людей не баловала. Всіх була, а пранала, всіх була, а пранала, всім людям здоров'я дала. Далей усё, як звычайна, апошняе 14-е месца хіт-парада. І на ім зноў Жанет. Я ўжо не ведаю, можа, ёй тут падабаецца. Галоўнае не перамога, а ўдзел. Дык гэта быццам бы не наш дэвіз. Жанет, ну ідзе ж ваш спаборніцкі дух. Молодой мне, кого мне любить?
А зараз у хіт-парадзе адвечнае пытанне, што рабіць. Добра яшчэ Дарэя не пытаецца, хто вінаваты, а то б мы адказалі. А што рабіць і так зразумела. Ісці на сайт www.3belarus.by і там падтрымліваць спявачку сваімі галасамі. А пакуль у Дарэі 13-е месца. А что, маменька, робить? Кинул миленький любить. Иди, Доня, догаю, шукай зелью разную. Я догаю не дошла, а уже зелейка знайшла. Выкопала короня с-под белого каменя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Вымыла на раце, высушила на руце, приставила до печи. Ты сказала 3 речи: кипи, кипи, коронец, покуль прийде молодец. Яшчэ корань не ўкіпеў, а ўжо баран прыляцеў. Ай-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Не чаруй же ты мяне, а чаруй майго коня, а чаруй майго коня, будешь, милая моя. Я не умею чаровать, только умеет моя мать, только умеет моя мать к себе хлопцев засыпать. Ай-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ай-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Дванадцатая прыступка хіт-парада. І зноў шок. Гэта ж як трэба было перагледзець прыярытэты, каб усё стала з ног на галаву. І яшчэ адна была лідарка хіт-парада сёння ў хвасце рэйтынга. І мы зноў танчым пад песню Алены Грышанавай. Каждый месяц по над лесом ходят, хлопец на дівчини, що від шара ходить. Не так
А вось тут някепскі дэбют хіт-парада. Гурт «Наві» ўключыўся ў барацьбу тыдзень таму. І сёння ў Ксеніі і Артёма 11-е месца. Сябры, прыміце на ўвагу, тут ёсць што паслухаць і ёсць за што галасаваць. Ты медведь рыкая, будет тебе девонька, ты свекровь лихая, будет тебе девонька, ты свекровь лихая. Дыня хай рыкая, дыня хай хукая, дыня хай лихая, я сама такая. Дыня хай лихая, я сама такая. Говорите, будешь норовить, а буде кричать, будешь ты молчать, а буде кричать, будешь ты молчать. Я тому медведю сало день подкину, а свою свекровку у перину кину, а свою свекровку у перину кину. Медведю, ды хоть разорвися, спи, моя свекровка, ды хоть не прочнися, спи, моя свекровка, ды хоть не прочнися. Лесе, лесе, ты медведь рыкая, будет тебе девонька, ты свекровь лихая, будет тебе девонька, ты свекровь лихая. Валянціна Альшанская на гэтым тыдні паднялася адразу на 2 прыступкі да 10-го месца. Хутчэй за ўсё прычына ў тым, што іншыя ўдзельнікі нечакана пасыпаліся ўніз. Сябры, мы зноў нагадваем, сваіх фаварытаў варта падтрымліваць больш актыўна. Девки-бабы, по грибы ходили, девки-бабы,
а у лесе грибы зародили, а у лесе грибы зародили. Девки-бабы по грибы ходили, девки-бабы по грибы ходили. Девки-бабы по грибы ходили, девки-бабы по грибы ходили. Вось хтосьці зараз сядзіць перад тэлевізарам і думае: і што гэта я буду галасаваць за Віталя Артыста з гурта без квітка? Там і без мяне прыхільнікаў хапае. Не, сябры, так не пойдзе. Ды і перад Віталём неяк незручна. Нагадаем, наш сайт www.3belarus.by, а пакуль у Віталя Артыста 9-е месца. А сыну мамки ночку ночевал, а сыну мамки ночку ночевал, а ночевавший дивный сон видел, а ночевавший дивный сон видел. А мамка моя найроднейшая, разгадай же ты таки дивный сон. С-под правой ручки сокол вылетал, с-под левой ручки реченька текла. Опа-па-па-па-па-па-пау, на-на-на-на-на-нау. Сокол там вылетал. Опа-па-па-па-па-па-пау, на-на-на-на-на-нау. Реченька там текла. Ой, сынку, сынку, молодый розум, твоим доме жена не жива. Жена не жива, сына родила. Жена не жива, сына родила. Пришел в светлицу, там жена лежит, в яе головце свечечка горит. Пришел в спальню, нянечки плачут, нянечки плачут, сыночка нянчусь. Опа-па-па-па-па-па-пау, на-на-на-на-на-нау. Нянечки там плачут. Опа-па-па-па-па-пау, ла-ла-ла-ла-ла-лау. Сыночка там нянчусь. А на 8-м месцы хіт-парада ўжо ніхто нікуды не едзе. Хлопцы з гурта «Дразды» вырашылі жыць тут, на адной і той жа прыступцы рэйтынга. Так яно, канешне, спакайней, а то ведаем мы вас, можа вы і Драздоў вырашыце адправіць у космас. Яны
Ну, хоць тут пакатушкі ўніз трохі замарудзіліся. Крэмпавае колеса ад гурта «Неруш» на гэтым тыдні прыпынілася на 7-й прыступцы. Далей пакоціцца туды, куды вы пажадаеце. Нагадаю, вашы галасы прымаюцца на сайце www.3belarus.by. Крамповое колесо, колесо, выше клена стояло, стояло, выше клена стояло, много дива видано, много дива видано, видано. І шли дівки через двор, на їх сукні як максет, стали сукні палаті, а дуброва зяяті, а дуброва зяяті, зяяті. Стали дівки гасіті, гасіті, цебрам воду носіті, носіті. Скільки у цебрах водиці, стільки у дівчат правдиці, стільки у дівчат правдиці, правдиці. Де плавала кладочка, кладочка, там стояла павочка, павочка. Кремповое колесо, выше клена стояло, выше клена стояло, стояло. Сябры, вы памятаеце, як пару тыдняў таму Ганна Благова са сваёй романтычнай баладай нечакана наблізілася да лідараў. Дык вось, у тройку лепшых яна так і не патрапіла. Сёння ў Ганы 6-е месца, і вы ведаеце, што вам рабіць далей. Где бы я ни ехала, где бы я ни шла, то своей матуле поклонюсь я. Кланяюсь тебе, мама, что будила меня рано, больше не будешь, не будешь. Где бы я ни ехала, где бы я ни шла, то своему тату
А вось зараз дзякуй вам, сябры. На мінулым тыдні я быў апошнім, і калі сумленна, гэта было непрыемнае пачуццё. А сёння вы вярнулі мне звыклае 5-е месца, і мы з Оляй прапануем адзначыць гэта калектыўным танцам. Свети, сонейка, кап нам было тепленько. Ой да, ой, ой да, под хатою сидячи, лусту хлеба держачи. Ой да, ой да, каля наших хлябов, робит солнце поворот. Ой, люли да люли, ой, люли да люли. Каля наших хлябов, робит солнце поворот. Ой, люли да люли, ой, люли да люли. Яєчки качаючи, пісеньки співаючи. Ой да люлі, ой да люлі. Мостім кладочку, кличем всіх у хаточку. Ой да люлі, ой да люлі. Каля наших хлябов, робить сонце поворот. Ой люлі да люлі, ой люлі да люлі. Каля наших хлябов, робить сонце поворот. Ой люлі да люлі, ой люлі да люлі. Песеньки співаючи, свято зустракаючи. Ой да люлі, ой да люлі. Святі, сонейка, кап нам было тепленько. Ой да люлі, ой да люлі. Каля наших хлябов, робить сонце поворот. Ой люлі да люлі, ой люлі да люлі. Каля наших хлябов, робить сонце поворот. Ой люлі да люлі, ой люлі да люлі. А жаніцца не жырыцца, кажа вядомая ўсім прымаўка. А вось гурт «Хурма» чамусьці з народнай мудрасцю не згодны і спявае пра гора ў сямейным жыцці. Хлопцы, гора было б, калі б гледачы не прагаласавалі за вашу песню, а пакуль што ўсё добра. «Хурма» сёння на 4-м месцы. Слухаем. Не женился, было гора, ой-ой-ой. А женился, стала горой, ой, боже мой. Ani ложки, ani миски, ой-ой-ой. Повесили две колыски, ой, боже мой. Моя жонка захворела, тыдень печи не полила. Дал я жонце 3 копейки, каб набыла соль. Ой-ой-ой, 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 каб набыла соль. Ой-ой-ой, 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 каб набыла соль. Жонка соли не купила, ой-ой-ой, на базаре заблудила, ой,
жонка захворела, ты день печи не полила, ставя жонцы 3 копейки, каб набыла соль. Ой-ой-ой, 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 каб набыла соль. Ой-ой-ой, 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 каб набыла соль. Моя жонка захворела, ты день печи не полила, давя жонцы 3 копейки, каб набыла соль. Ой-ой-ой, 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 каб набыла соль. Калі на календары лістапад, аптымісты кажуць, што хутка вясна. Мабыць, таму і песня Крысціны Святлічнай нечакана для ўсіх апынулася ў лідарах. Сёння ўручаем Крысціне бронзу хіт-парада і разам з вамі на 3 хвілінкі пераносімся ў вясновую пару. Вишньовий сад так гарно цвів, там соловейка щебетав, додому я просилася, а ён мяне не отпускав. Додому я просилася, а ён мяне не отпускав. Казала я, милый твоя, зерни зара уже узышла, прочнется мамонька моя, будет пытать и где была, прочнется мамонька моя, будет пытать и где была. Вишневый сад так гарно цвів, там соловейка щебетав. Додому я йшла одна, а ён другую провожав. Доню моя, не об тым рэч, где ты гуляла целую ночь, чаму расплетена коса, а на вачах блішчыць сляза, чаму расплетена коса, а на вачах блішчыць сляза. Коса расплетена тому, яе подруга распляла, а на вачах блішчыць сляза.
прощалася, а на вачах блішить сльоза, бо з ним я прощалася. Вишньовий сад так гарно цвів, там соловейка щебетав. Додому я йшла одна, а он другую провожав. Вишньовий сад так гарно цвів, там соловейка щебетав. Додому я йшла одна, а он другую провожав. Oh yeah. Oh yeah. А тым часам срэбраны медаль сёння зноў у руках Віталя Пракаповіча. Старажыл хіт-парада кожны тыдзень даказвае ўсім, што без адданага фан-клубу поспеху не дамагчыся. Віталь, дзякуй вам і вашым прыхільнікам за актыўны ўдзел у нашай праграме. А у полі при дорозі девка жито жала, у бяжалой крыніченькі коніка пувала, у бяжалой крыніченькі коніка пувала. Коник сивый воду пije, дороженьку чує, а Бог знає, Бог ведає, де казак ночує. А Бог знає, Бог ведає, де казак ночує. А ночує казаченька у карчме на кроваті. Прийшла яго родна маті, кліча вячераті. Прийшла яго родна маті, кліча вячераті. Вечерай, моя маті, калі наварила, а я пайду вечерати, дзе дзяўчына міла. А я пайду вечерати, дзе дзяўчына міла. Утопіўся казаченька, шапочка всплывае, ходит девка по бережку, ручоньки ломает. Ходит девка по бережку, ручоньки ломает. Не ломай ты, девка, ручок, бо поломишь кольца. Ты не имела медь, не будешь такого малойца. Ты не имела медь, не будешь такого малойца. Ты не имела медь, не будешь такого малойца. І вось яно першае месца. Сёння ў хіт-парадзе адбылася кардынальная змена лідара. Самі ведаеце, хто нас пакінуў. І на змену прыйшла яна. Тая, хто ўмее задаваць рытарычныя пытанні. Яна Старцева і «За каго я сохну?» Сёння гэта лепшая песня тыдня.
ачнулась, а яго няма. На правай ручэньке малае дзіця. За каго я сохну, за каго я тану, за каго я сохну, за каго. Ты думаешь, милый, что я пропаду? Я свое дитятко сама прокормлю дитятка, а я и буду жить. А ты, мой миленький, будешь век тужить. За кого я сохну, за кого я тану, за кого я сохну, за кого. Сябры, ну вы сёння і нагаласавалі. Я нават не памятаю, калі ў нас было столькі нечаканасцяў адразу. І тым больш цікавай будзе далейшая музычная барацьба. Зараз мы зноў абнуляем галасаванне і чакаем вас на нашым сайце www.беларусь.бай. Далейшы лёс удзельнікаў хіт-параду залежыць толькі ад вас. І нам застаецца прадставіць новую удзельніцу. Гэтая спявачка добра ведае, як змагацца за сваю перамогу. Сябры, у музычны бой уступае Алёна Ланская. Слухайце уважліва дэбютантку хіт-парада, а мы сустрэнемся на наступным тыдні. Добрага вам настрою! І прыгожых песень. Бывайце!